Rigana na riboti kuma kuri ruhonge rwa World Food Program, makiria ma family 2,400 kuma matura mari irio cianangirwo ni ngigĩ irĩ mĩgũnda marĩ ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu, amu thutha ũcio gũtirĩ kwaura, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirio kĩa changazi. Lakini locust ile ya Mpele hii ndio imeleta hasara kubwa sana, kwa sababu hakuna pande Kolongo kutoka hapa mpaka Wasonyiro hakuna mahali hajaingia, mpaka tukakasa mahali ya kuenda. Kuna watu wamehamisha mbuzi yao mpaka Samburu, locust akaingia tena huko. Ũndũ ũyũ ũgĩcũngĩrĩria rũhonge rwa World Food Program kwambĩka mĩtaratara ya gũteithĩrĩria ikari kwamũkagĩra mbeca na thimũ nĩguo mahote kũgũra gĩa kũrĩa. Of this year, so we started it a bit early because what we were looking at were the households that were impacted on by the desert locust, and then the drought was already manifesting itself in these areas, and also we looked at the nutrition indicators in the county. So the whole of Isiolo, total target about 2,400, but total who've received support is 2,200. Watoto 9 nimepata kwa msaada kwa WFP 10,500 mwezi. Hiyo pesa imenisaidia sana. Pesa ya nyumba naye nimejilipia, pesa nimenunua naye chakula. Vile nilipata hiyo pesa imenisaidia sana, na majirani yangu naye nimemsaidia sana. Nataka hiyo pesa itiongezee tena ingine. Aikari makiongerera kuga atĩ to magũmĩirwo nĩ ng'aragu, amu ona mahiũ mao matirĩ na gĩa kũrĩa, amu meciragia thutha wa thama ya ngigĩ icio kwaura nyeki nĩ gũkũra, no gũtirĩ kwaura. Mbuzi, watoto mbuzi, hiyo kakula mpaka ikakosa kitu ya kukulisha mbuzi, na ujui utahama wapi. Hata ng'ombe inakufa kwa sababu ya nini sijui, ni ile mafiao. Ng'ombe mingi alikufanga hapa tu Ngopto hii. Kuna mtu anasikia ng'ombe 7, 10 nini na sio jelali. Locust tu ameleta hiyo shida yote, mgonjwa hiyo. O family koretwo ĩkĩamũkĩra ciringi 10,000 na 2,200 ao nĩmarĩkĩtie kwamũkĩra mbeca icio thĩinĩ wa ihinda rĩa mĩeri 2 mĩhĩtũku. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga Wambui.